Ya Allah, abdi nyuwun sapara ya Allah. Odi cuma tiba beja ada manusia. Cuma ajunan si bisanya pora ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Arah apa mat tinggal tuh? Arah apa din? Kok malam intar karo mana temu apa jeng malam? Kena ben wiri, kena ben maca Quran ron. Masa din? Jia pas tak percaya. Kok setia atau badana suhabin. Keng tape seko sangko. Orang pergi percaya abun. Muna jeling katanggal lakuan pasaben. Sikaro lakonya ke natena orang. Mungka keder magi percaya kan koyo bun. Din! Idol, Mati ka di mo din? abo. Setia lama tinggal tak kening reng keberin kok ben kaki dul. Mabisa din. Abo atau pedul. Masa din? Aba, kok kalebo na sirod. Wala pada tak percaya dul. Iklan tada engko din. Membodang ko matinggal tak kerti satu over din. Kan iya din. Matinggal berarti mga topet berdua kemungkinan din. Nomor situng matinggal karena carpak. Nomor dua matinggal karena di kepentingan. Abo tak tahu pole munda iya dul. Ken ano din. Bingko ki puktiyakin matinggal ria. Kendim meniat dengan daya. Dul, Apa din? Good luck. Okay. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum ya Ustadz Matinggal. Waalaikumsalam ya Ustadz Durmawi. Ngereng Raja Ustadz. Kakek dul. Demam pas apa nih tela dul. Bener cantreng ngoreng romat. Cek kaki setir lakar lato. Engkau saya tebani karo atau betul. Engkau setia masih tung laga pangeran. Olah kaki kita enggak ya. Engkau ban kaki raja tuh sadu. Pelambak karo lakongan nagat orang. Muntah tu buat setia pas satu pada biru. Kaki tak ngiding ya. Saya umur leker ya yang mati penarin kan kata lo. Saya pikir lorong roti lenger dul. Sila ko nyira kinalila. Oh, tiga ke atau kita kok mati mat. Iya bani dah iya dul. Cak yang ajal letek temu dah tengah bila boy. Tak reng mun BLT. 14 sebulan dia cair sekalian. Iya kau paham mat. Sekarang kong ya. Kau biga kira ngapa ya ngak. Ken mun setia mat. Temu mat. Jalan kok ben jalan agak kereta apa mat. Ya wis kok kira Dul, demak dul. Oh iya mat. Beda situng boleh mat. Engkau udah kian di garepun. Dul, kok norak dul? Lamat. Atas pin jalan leng mat. Kalau wanaba atau apa tuh? Dul mawi dah tuh.
Dari medul. Lepas pada celing maren din. Kan kau gelak ngocak. Mumat tinggal ngocak atau pada berdua faktor din. Nomor situng mat tinggal ikan cerpak. Nomor 2 mat tinggal ikan dia kepentingan. Lepas torai maren. Dul. Mat. Kumayong ko ya na Maria Salen, reng. Dari medin. Mereka wala ketitin. Dul. Itakon gelebon na dul. Menang ramat. Melang noro. Din. Kakek jadi luar ya. Siap. Itu apa dulu? Komputer ya. Komputer. Dua ya mat. Ya mundi larang dul. Mak tahu gimana? Rameng lo pacar orang atuning dul jauh larang dul. Pasar. Pasar tado nggak mat. Kan kau ben gak mau ngecoci mat. Terus aku kurban sahabat mat telesan kurban mat. Kan semua terakhir ke masjid ya. Beb, cerita bisa beli ya dul. Aji akan berben limusin ke ekor rumah. Oh ya mundi ya kan angko dul. Kebujak aku aja kosan di kereta mat. Maju. Bu. Encan kaki atau bedel lah. Orang yang contoh mawi bun. Mau. Ayo dul. Cewang kok kaki man. Bun, aku bisa jelasin semuanya bun. Aduh, jak mun mat tinggal. Lah burung si atau bedel. Kecewa sengkok ke kaki mat. Topet. Topet secara bahasa mengandung makna abeli. Abeli kacelen sepender. Jadi, mun niat ate atau topet, cek kita ber. Syariat beni lapak, sesifat deh transaksional. Jadi, tak usah bertaberen ben pangeran. Saka dinto tak engki? Saka dinto.